Kalam dalam tau saya halang try ke William dah duna kesiak the ong ngau he tu singau he ban tu aku boleh sibun jadi saya jual lagi pada kau dengar kalam ini ni benai pada dap Mas Delhi dia cuma presiden sekretari juga JSU materi bawah sucen I daduk gini dap daya kalam yang gini kata dah walaupun itu pun dah ong iwatin ni kata kesan 5% Iji ako kamnu tangwa kamu dapat cew materi bor detail explanation kam AAP PAO expert hari subject udah ongwa kasa gosen 5% capping entok to capping ketu to ka kelas ni ka formation ore ka Supreme Court of exceptional cases kamu dong materi bor ka possibility hi ka reservation policy hi dadu usnyang khandi nya hui nya par kauman ka foundation ang kala to bakla Haus nam kakni nya puar nestep dang pure to with report sarkar wadi nam rimba Haus nam kakni nya puar igaro mg du sulak dan hi population po Garo Hills ha ka sejente hills mi duna ka bakla ha Garo Hills ang sulak tam ha ka se hills i duna gi nya ulak tam nadu ko foundation ng reservation policy no chiyang ka kita yang Garo Hills. Daong hindi gilok ni dep. Wai kelam ni di pelong ko Garo Hills ong la deja kam ni kamte. Hap ye chok. Hap ye lek kam Manipur. Dan ni hap ye tangding hap tangyung ong kate to statement ong gi reckless statement. Dan ni statement kom ke Chungkia. Ba kani kam kawan kelam gi wahe nak mat. Untuk isu uklami tak atau fight ko. Kani kam melengi proses consultation kamu ada pedang sarkar lembah lingki yang MLA akan semua uya kelam ini polisi hebor asisten unity wakani ke polisi pedang sarkar review ka kamu badan proportionally how much kamu ki head ni dari MH power dari EH power dari MH dari kamu mana teh dari you no yang ngaki was no tu pa ni isu to ngala to victim yang ni ke polisi ngala victim mahaba ni polisi Haus niya Marajar Arhui appear interview MPSC tanga pelita iwa da ibon ure da idu chido iwa tang pelita halor radunale nang yosip kani o persusi ebun ikna krong I hate wa meme tau kan eskurat tanda meme so bang eskur wong di aram kam purele yo kende bo kendele yo so pesan liyo so paule yo dekihi Kani ke polisi man ko rekta ya ke akan yang kena kerung I kamtam. An kani ke dawara ketereba ke failure ng sarkar wo improve ya ke education system po State Meghalaya. Man laus nem daging hajar pasi kena kerung I ke BA ke MA iwara gi BUM tu wara tangwa ko di pli heavy kai kwai kai peti ya depan kwai mana apply kere kasi do nang itu ini. Nasnya upiang sofa di kelam UMLA na Garo Hills nin wi usalan sama. Wala kelam kami hagor kom gawa piang ba. Hagajing so tu yang nga. Kamu aman melini nongu. Hawas dangi let State Meghalaya. Mi hapo kami dengan chatri. Hagi report. Mem gajing singau perda baru kasi jential ni Garo Henry na gawi kasur. Piangi gawi kun York Hill State. Itu dah was ngau pun scam mas ngau terwar sarkar ada ngau wani kiten wa hawas ngau kamte kasih jantian Garo tu awi dah hai perkari wa kani ka berapa persen tu buat ka solansar yang kasih jantian Garo pun literai klaim dem kenu ka jipuni perjemun hete kena wi lo start ki khamtam kuraish tomgi Garo Hills kuraish tomgi nakasi hills na janti hills kuraish tomgi de wala kamte untuk du yo kinui kironi what the state of ilo puor ba dia ong kamte am gole ong kemensen competition yo ile EV ngala kam ongu kalam pusat agency tene ngas ngau duro program yo tu bandu wina po Garo Hills tu bandu dawe san pa persen yo bandu po Meghalaya kati to ka statement kawa baklajur kawa kipai pa yang Garo Hills kamtam to peranjur tu
man kaski man kamit ba katu statement mo bakala ba ko dia man halor uti ko kami galia 90% plus to ki tribal state to memi ko awi yu plam kete mangalawan ni percana yang ketiga cinterwa yang ketiga sing warai kelang ini lembah ising palang ko ablang sta Shillong Warok Khas Hills warato ipor somoy review yang ketiga policy nangwa de kata gisnya upar sai bru nang waso pai ko yo dami yu cho iyi ukulam yang prek najak la poi di khabar sa Garrow Hills yo osnga gulok to my friends brothers and sisters in Garrow Hills the demands of the Khasi and Jaintias for the review of the policy is not against you or is not against the Garrow community but it is for a fair equality proportionate and representation. So please do not take it as a fight against you or a criminal issue being taken up by the London MLA from VPP, Mr. Basamoy, and all the NGOs across the Khasi Jaintia states. But this is a demand which need to be considered by the government. And in consultation with the government and all stakeholders, the KSU, the JSUs, and all the civil societies, and the concerned people, this issue will be resolved without having to do or burning even one candle of stick also. I hope that you understand the concern of our people as much as we understand your concern, and we are not here, or I'm not here to blame you or to blame the Garrow community, but it is the fault of the government from the very beginning. It is the fault of the government from the very beginning, and it is the fault of the government that the roster was never brought since 1972. And for the fault of the government, neither you or neither us can be punished. So as far as the roster is concerned, it should be applied prospectively. Tani kang ongki nini cekmat umhoy bagyar kas dunia buar. Ni dep de am gidi lok na po Garrow Hills iwala konsekatu bakla. Ki ong high court dong ki bagyar macadin. Kedu pas gyar ma bagyar ma turo dai. Tangwa MH kan peraki ulai yang segera High Court clarify High Court it is not possible to go back more than 50 years for there are no records available are impossible that are you manante kam hagini isnya mo dia tangga komputer lampu em cunuti tu teno dia dito ka just demand yang sing halang iworo dito ka demand for our rights and I hope our Honorable Chief Minister and the community headed by Srimati Ampurin, Honorable Law Minister, they will consider in all conditions and in all circumstances, taking all factors required, that the policy be reviewed and the same should be done in such a way that it benefits the state and not destroy the state. Hai last kanito kasin waro yin nyo wade kon uma wak yang ba na yin nyo hagning station ni daw sino la kong movie hagasin men kong yin nyo ni to pang tu ko isu batai ong sero bangla huroi stai haga tu isu de job igate wade yin hagning station to yoluti wa hagning kasin wasen wala kon biang wak yang ba win scam hani mot yo kulam hani kinten ini sia ketina kinten yoluti wa sarkar wakani isu wadara ring sing balang yang iworo hapo ka Khasi Jaintia umandur ka sarkar upian ka yuluti wa ka sarkar hi u consider ka di manung i deni kenten yuluti deni keman wan boram wa hani porawan dang yoi ka polisi u change ka hagar ka mo biang deni kenten ku dei pi woro sai phalang kham tam i porlok ki wade cha ka ding si u chit ki media porlong i woro i police department woro ku dei si bon di cha stam pi to da sitam ble atas consider to kani to ajile nam ta kena kurung i khamtam ko dang polis kmat ini kenten ku be sibun cijar go i piro